Mafia vs Ninja niko gafilme tugiye kureba. Producer yaje ari Helen Wu. Urabasaba kwereka ari umusore mo kugenda nguwo fuwa wazi. Chang Chen Chen yashize mifaranga gusa ko arimo kugenda harundi waje kumurunguruka hakuno pole pole. Umukinnyi w'imena nguwo Alexander Lu ari kumwe na Shalema Siu ninde ndajya nkurikire Silver Home na Tong Lung bakarimo bagenze umusore sibwo yatatswe. My friend, what are you doing? Nicyo yataki. I'm gonna kill you, bastard. Kabisa ngiye kokwica wa nyana yimbwa we Alan Lane na Charles Wong nabo bakarimo. Silvio Azzolini, Eugene Thomas nabo bakarimo. My friend, you better stop now. It's gonna hurt you. Kubungu bugiye gukomereka kandi Come on, try it then. Ndakubwiye ngo nanjye ndagukubita kabisa uko byagenda kose. Wamubonye uwongo wa rero yitwa Swaibu Gasatsi. Rusatsi nako utamwitiranye na Gasatsi uyu ni Rusatsi. Gusa bagenzi Swaibu baramugize. Swaibu Rusatsi. Nguwo. Siwe watatse. Reka bakwereke. Muri icyo gihe cyo muri ibyo minsi bagenzi mu Bushinwa. My friend, you better tell me what's going on. Ubwira niki kirimo kujya mbere. You goddamn beast. Urabizi yuko kabisa na urabizi neza. And then you rape them. Ufata abakobwa ku ngufu ukabagira ibyamfura mbi ndashaka kukwica noneho. Umva. We. My friend, you're wrong. Never raped any women. Ntabwo nigeze jewe mfata abakobwa ku ngufu. What a joke. Yakuviriyeyo yamwibeshye. Sorry, I shouldn't have attacked you. Mbabare sinakagombye kwa nakwatatse. What happened? Niki cyabaye? Recently there were several rapes in the alley. Ahanga kabisa hashize igihe abakobwa bafatwa ku ngufu bituzi wabikoze. So you make a living here through your strength. Hano kugira ngo ubeho ni gukoresha imbaraga. I'm a good fighter. If I can get my name. Ndate kabisa nanjye nicyo kinza. Nanjye kabisa ndashaka gukoresha ingufu zanjye. You know there are only two kinds of people. Who can make a living? Haramoko abiri hano yabashobora kuba babaho. First there are those with money. Abambere n'abakire. There are those who are very poor. Abakabiri n'abafite ingufu. The rest of the people here. Tugabo nkatwe rero. My friend. Kabisa ntibyashoboka. Think I still gotta try. Ndate kabisa ngiye kugerageza ngomba kubaho. I was full of hope. But after one, nanjye niko mbere nza hano muri Shanghai nanjye niko byari meze. Nakekaga yuko nshobora gukora amafaranga. Oh, Jack Doe. Yambwiye ati nitwa Jack Ho. I live just over there. Nanjye nitwa Charlie. Oh, nowhere yet? Tell me. Do you know I can rent a place to live? Ndati kabisa wamboneraho kuba. Ndati wahabonye kabaye. It's the cheapest in Shanghai. Kabisa nugira ikibazo kuba hano muri munze mu mahoteli hano ya Shanghai birahenze ahubwo genda aza kugucumbikira. Yamujyanye yo kumucumbikira. Sasa bose bagomba kugira ngo babeho uko bagomba gukora akazi k'ingufu. I just think the more I tangiye gukora akazi ko muri restaurant bavoma amazi. And then I don't feel tired. Unamubwiye atari ko se ko wiri bukora waruhutse ati sinshobora kuruhuka. In the whole of Shanghai. Muri Shanghai hose nanjye kandi gukora kose maze imyaka ine kabisa nkora kumba kwanya hari abazi. Hey Charlie. Niko Charlie. What are those guys? Bari ni bande. Abaye. Bari ndabazi. Umva we. The money. Swaibu urabizi bari bashaka amafaranga. Every month. Hano tugomba gutanga umusoro. Twebwe batishoboye. They take all the money and we do all. Leta bagatwara amafaranga yo twakoreye yose ubwo ni kugiye kuyabaho. But if you don't pay up. Urabizi. Iyo tayatanze. No. Barakudiha. Kandi uyu nguyu bageze arabizira. Charlie. We Charlie. Yeah. Urayafite? Mr. Yao. Monsieur Hai. It is. Ngayo. Oh, it's yours. Aya wari. Get lost. Jewe bumamanatsi. He's new here. Uyu ni mushasha. Nibwo kumbwira iby'abashasha we. Ni wowe dutegeka hano twebwe tugomba gushaka umusoro byanze bikunze. Niko. Won't pay. Yewe sinjya nishyura. Uvuze ngo iki? I tell you. Ndavuze. On this guy. You won't get 1 cent. Jewe kabisa Jack nta faranga na rimwe muri bumbona. Niko shaka kubigenza. Regret that decision. Sasa bare abantu nkamwe tufite kumura mu mwatakesha. Guso bataka. Ntibazi wariwe. Bagenze muri iryo joro. Bakwatakiye abasore. Barakubita ngo ngwinurore. Baba buretse nakubita nawe urafata nk'iki so. Polisi wabahagaritse kabisa ko bari abana mbahagarika iki. Reka nkudihe. Badishe Swaibu bagenzi. Rusatsi.
gusa umusore hano arakubita. Jack Odo, Jack Do. Yakubise shefu bagenzi byo mu nda biratigita. Ibihaha. Ndakubita ibihaha. Amabwe nuko yasigaza. Mama muzabataba bajya bo twagiye. Oh, bagiye batyo. Charlie. Wow. Yeah. Ndi hano. You know, you're a really good fighter. Urabizi urumutari kabisa mu kurwana. I was a kid. Wow, you. Natagiye kurwana nkiri umwana muto. I was useless. I just started shaking. Ntacyo nagombaga gukora. I'm coming at it. Ndimo gusa narushye ntacyo nagomba kurwanira. They'll just trouble for me. Urabizi umbabare kuba nkuzaniye imyaka. You know, guteje the imyaka. saying, Umva we. Trouble shared is a... Ibyo ngibyo kabisa ntubigero niba ari imyaka twese tuyirimo twese. Tukuvireyo. That guy has only just come to Shanghai. Sasa basanye raporo. Can't even handle a young... Nakuba bicaje muri Shanghai ntituzi cyari. And boss, twagiye gusaba imisoro agahungu kashari twagakuye ariko rero umuntu bari kumwe. No one is allowed to challenge. Na muntu numwe hano muri Shanghai wemerewe kwanga gutanga umusoro. Ni guto umuntu umwe abanani mugende mu mushake. Baratumwe. Where's the boss? Niko boss ari. Sasa tugarukire haka. Wibukaga film urimo kurora ni Mafia vs Ninja. Abimuhanga mwese barimo kareba kabagereho. You still got the guts to face me. Niko nubu ngubu kabisa ufite n'uburyo bwo kuza kundeba nta nisoni. Nibyo wakoze. Never forget it. Tell me. Mbwira. Why did you collect squeeze from... Ni kuki mugenda mufata imisoro muyikura ku bantu? Boss we. Need money to cover the organization. Na amafaranga turimo gushakisha kugira ngo twishyure imyenda yacu kabisa isosiyete yacu ifite imyenda myinshi ceceka. Ibyo ntubimwe. Collecting any squeeze is absolutely forbidden. Kugenda mufata imisoro mufamwe munyaga abantu amafaranga ibyo ngibyo simbyemera. Iyo organization yangishinzwe kurinda abaturage. To protect the weak. N'abadafite imbaraga n'abadafite ingufu zo kwirwanaho. So the people of Shanghai can lead peaceful lives. Kugira ngo abantu bo muri Shanghai babeho ku mahoro. Murashaka kuba nk'abayapani ariko se boss. Ceceka. I will give our men all the money they need. You know that. Urabizi neza yuko nshobora gutanga amafaranga yose bakeneye. No you. Ariko wowe ibyo murimo gukora ntabwo ari byiza. Simbyishimiye. If you want to stay here, niba ushaka kugumana ugomba guhindura imitekerereze n'imikorere. Bitari ibyo uzava sohoka genda ibyanjye nawe birarangiye. Yahindukiriye boss yagiye mu gusenga kumbe. Sasa rero uyu nguyu aragenda yaka imisoro. Kumbe yakaga imisoro bagenzi boss atabyenda. Biko nimusokanga nawe yageze ahangaho umujinya aje kuwutura abandi. He says the judge will never make any money. Sibwaje amutuka ngo ni igicucu. Did he lecture you? He's already got a lot of money. Ariko se boss afite amafaranga menshi. Got anything? Nitwebwe dukora akazi hano nitwamwishinga. What you say is quite true. Ibyo uvuga byo nibyo. Namwe ati twabyishinga kabisa ntacyo twazagira. Never make any money. Ntabwo tuzakora amafaranga tugifite uriya mu boss. We gotta do something. Tugomba kugira icyo twakora. This organization and join the Japanese. Iyo organization izirana n'abayapani. None tubigeze gute? Tujye kwivanga n'abayapani se. Sibwo bagiye inama. Urabizi. Don't worry. Them fight it out. Ntugire ikibazo. Dushobora kuba twabigenza nk'uko mbivuze. Tujye mu bayapani dufatanye nabo. Igishenze tukice kive mu nzira iyo organization tuyisigaza. Sasa bakuviriyeyo baza mu bayapani. Abayapani bari batuye muri Shanghai. Bo bako n'abantu bagurishaga ibintu by'imogi. Umva nagira ngo if you kill William Chung, the organization. Umuyapani boss w'abayapani yahise abimenya vuba. Yabyumvise vuba. Nimuramuka mwishe William Chung, but organization iraza kuba society iraza kuba yayo. Kandi twaza kuba dukora. Aho kabisa bivuze ko he's very powerful in Shanghai. Ariko hari umugabo waje hano muri Shanghai. So you want to remain his servant. Mwaze gutanga misoro. Kandi muri Shanghai hano urabizi ko boss wacu ari umuntu ufite imbaraga tubigeze gute. Useful old saying. Nimugira ikibazo. Ni umusaza kandi imbwa ishaje ntiruma. Sasa rero. Understand me now. Ibindi mubindekere. Pray that he will ibyo ngibyo mubindekere. unite. It will be easy. Twebwe nidufatanya tukaba umwe
ntabwo azadushobora Chung. nubwo yaba afite imbaraga William Chung ntacyo azadukora uravuze tumugire We have to get rid of everyone kabisa tugomba kumwica byanze bikunze controlling Shanghai. vuba kandi noneho Shanghai iraza kubi yacu jewe namwe dufatanyije bagiye umugambi wo kwica William Chung Making money. ababo bakomeje kuvomera restaurant Party. bakora akazi k'ingufu Charlie na Jack Hey, what? I bet they'll still shit. And I'll have baje to kuruhukira hakuno sasa barimo kuganira complain so much. mva we ariko se we ntukajye mu runtu rwinshi hari imodoka bumvise irimo kuza muri iryo joro hari imodoka yakuziraga yacagaho ni ikamyo sibwo bayikurikije amaso sasa kugera hari imbere ikamyo bagenzi kamyoneti yarahagaze havamo abantu abavuyemo binjire mu dushamba abandi babiri basa nkaho bajijishije What are you doing? uraba barakurikiye It must be illegal. ibyo bagomba gukora bishobora kuba bitemewe n'amategeko bakiri muri ibyo hari indi vatiri yacagaho kumbe bagenzi niyo irimo William Chung niko urabizi genda urebe ariya bantu icyo babaye Hey, friend. niko inshuti yacu mwabaye iki mwatobokesheje va mu nzira sike Get out of here. kumbe bagenzi bakiri muri ubwo halose ubwo babatatse ha Come on. niko urabizi tugire tujye kubafasha Hold it. Right there, I'm gonna get ariko se tubafashe iki turabafashisha iki we yafashe ikibando uyu nawe ariko sike ha afata icyo bavomesha intambara Charlie nawe yaje akoresha tombora arahonda Hey, boss. Don't worry, I'm here to protect you. bose ntugire ikibazo ndi hano uje kukurinda urakoze ndakurinda yarakobese burati Protect your boss. genda urinde boss ahasigaye nanjye ariko se uyu muntu ararwana wenyine ntabwo nabishobora reka mbanze njye ahangaha arabanza ajya abirebere munsi y'imodoka umusore hakuno bagenzi Alexander Lu gusa uko arimo kurwana boss yaramwitegereje abagabo bamwatatse bambaye za mask bishyizeho bufunze ubutambara munze mu maso bazigira nka mask okay umusore ni hatari boss yaramurebye nimuze tugende bagabo mwe mubanguke kamyoneti bayuriye bagenzi bayuriye batayurira yaciye Charlie Hey, Hey. I'm here. kabisa ndi hano Here all the time. egeraya You kid. You were hiding. wowe warimo wihisha no munsi I think y'imodoka the boss. narindinze boss hano kugira ngo atagira I umugero was lucky this young man Wow. protected me. kabisa ibyo avuze ni ukuri ahubwo nagize imana kuba yarandinze All right, then. okay Let's go. urabizi dutahe Hey, mwe muretse a minute, just wait. What is mva it? we mwe muretse Thank you both for all your help. ndagira ngo mbashimire mwembi babiri My name is. nitwa Well, sir. nyakubahwa To tell you the truth, we would. kukubwiza ukuri twe twakoraga Point in giving you our name? akazi ko kubatabara A gusa friend, one must know his name. undi ati kabisa Go. Hey, nakwitana I'm Charlie Wu. undi ati ndi Jack undi ati uyu nawe ati nanjye ndi Charlie Wu Tomorrow, can we meet at the headquarters? sasa ejo muzazi wanjye kunuze ku byicaro bikuru Hey, we'd mbashimire be glad to meet you there. kabisa ni byiza cyane guhura nawe See you there. okay sawa tuze kubonana Not too good. yabimvishiwe Who's waiting? ndatinze baraje bukeye bwaho baraje Charlie Wu I feel important now. na And Jack Do I feel a little bit taller, too. we Stop dreaming. ariko rero ntuze kuvuga byinshi kabisa uravuga tugende uriya ni umuntu tugomba kubaha barakuzi pole Greetings, master. mwiriwe nyakubahwa Thank you, thank you. mwakoze Good to see you. mwakoze kuba muje agatebe dore Charlie yewe wamubonye Swaibu rusatsi I'd just like to have a little chat with you. ndifuza kuba naganira namwe Hello. tugakina Don't tugasabana worry. ariko I nyakubahwa was born a rough man. twebwe I don't have any manners. utubabare nta mico tugira hano twebwe nta mico tugira ababyeyi bacu baturereye munze mu dushyamba I won't say much ntabwo mvuga byinshi to know who you really are ariko and why. ntituzi n'uwo uriwe n'impamvu waduhamagaye Eh, I'll tell you that my name is William Cho. nitwa William Cho yakabamo mwaka byaramwe So you are ni wowe the famous Mr. Cho. ni wowe umuntu w'umuhatari William Cho So forgive me, please. umbabarire kabisa mate umbabarire kabisa kuba nicaye no mu ntebe zawe ngashyiraho n'utuguru n'ibiki byose
My young friend. inshuti yanjye Didn't apologize. ntugire ikibazo kabisa ntusaba imbabazi nta kibukoze I'm sorry, master. ngo barerewe mu ishyamba nta mico bagira nta ngeso One word from you. gusa rero kabisa Well, city will start. ijambo ryawe rimwe ryonyine rirahagije hano kuba batwica pe Badger. ntugire ikibazo ntacyo nshobora kuvuga I heard that both of you have just come to mwembi say hi. mbahamagaye hano kugira ngo mbashimire dusange 4 years ago. nyakuba I've only just gotten. uyu nguyu yaje muri shangayi kera imyaka ine jyewe naraye nimugoroba But we don't have much choice about it. kukubwiza ukuri nta n'icyo kabisa twari twanageraho okay You know, sasa rero your kung fu training kung fu yawe ni nziza not being used at all. ishobora kuba nayikoresha yakoreshwa Kung Fu nyakuba is used for exercise. kung fu It shouldn't be used. yo gukoresha muri siporo I need some new men. undi ati kabisa ndabizi gusa nkeneye abantu nk'amwe Perhaps you would. niba mwagira kuvugana nanjye tugakorana buretse Master Chung, swayibu yaravuye urakoze meaning monsieur I help with Monsieur Chan. freely. dufite akazi tugomba gukora gusa ntabwo tuba dushaka In kwivanga this world, you rely on. tugomba gukoresha ingufu zacu We do kugira ngo appreciate- twigezeho icyo dushaka Oh, right. wakoze cyane kuba I waduhamagara won't press you to work for me. sindi bubaka cyo ariko rero nimwifuza gukorana nanjye Contact me. muzaze kabisa muvugane muzaze tuvugane Yeah. sawa urakoze Let's- twagiye musore twagiye ha rusatsi yari atangiye kubizana ashaka ko abakorera nako bamukorera tugarukire hakuno nyuma yaho barakwereka nyuma y'iminsi uko yagendaga yicuma abasore bagendaga bakora sasa kuri uwo munsi barakwereka ahantu hamwe na hamwe abantu bakundaga kuza kwicara bakareba udufi turi mu mazi hari umwana w'umukobwa wari uhakobereye Suzana Be waiting. umbabare kuba wategereje cyane These little cakes are for you to eat. niko hari icyo byaba bitwaye se ngo hayaka kurya For your car. urakaze yageze aho yabonye n'umusheri That day. And all I did was to slap ati kabisa uribuka umunsi wa ntabaye nanjye ngomba kugushimira umunsi umwe bajya guhura abagenzi bari mu kayira barimo kugenda umusore ari mu kazi ke ka karana ingufu hari umwana w'umukobwa waturukaga imbere ye gusa uko yamuciyeho hari igiti yakomye abagenzi kigiye kugwira umwana w'umukobwa kigwira umusore yari yurushye ibyo yarabizize We wouldn't have met, but for ariko urabizi uwo munsi iyo I'm glad- kiriya giti kitagira ntabwo tuba twarahuye how many in your family? kandi wankubise n'urushyi rwiza famiye yawe imeze and my brother. undi ati kabisa papa na mama Yeah, but- basazanjye bose Have a good barijwe family. Tell me, where were you born? sasa rero wavukiye I'll tell you some other time. undi ati nzabikubwira ubundi ntabwo ari uyu munsi Mr. Doe, please. bavuyeyo kuziri Ah! kumbe Jack, sasa rero This is- hari undi watumije Jack Listen, umva let's get straight to the point. I don't want to waste time. tujye mu by'ingenzi ntabwo nshaka guta igihe umpamagariye iki Jack, you should be more patient. ariko rero Matters. bizinesi nk'izi ngizi zikomeye ntabwo twihuta Ah. turicara tugafata ko kunywa ko kurya tukaganira niko I think you need something. That's why you've invited. ndibaza ko hari ikintu unkeneyeho What is it then? ni igiki You Eh. direct. niko You refuse to work for William Chung. wanze gukorera William Chang niko mpamvu ki It's got nothing to do with you. ibyo ntabwo You bikureba ask. ntabwo bikureba ku cyo ubajije Yeah, tell you, we Shanghainese have a belief that rejection mubwire musore luck. hano muri Shanghai That's nonsense. biravugwa yuko ngo iyo wanze kabisa icyo umuntu yagusabye kumukorera These have different- bigutsanira imigisha mibi kabisa One should follow the noneho systems of the ndagira ngo mbigufashemo Otherwise, twebwe one muri Shanghai turabizi of in deep trouble. kugira ngo noneho ujye kumusaba imbabazi we kuzajya mu myaka myinshi Anthony. hari icyo ugomba kumukorera You should send Master Chung a present. reka nkubwire It's the best way mwoherereze kado All this. azibagirwa azabyibagirwa Best- ndamukorera ndamuzi would be to send a basket of fruit. ushobora no kumwohereza kabisa amacunga n'imbuto nyinshi cyane And so- ikibo cyuzuye imbuto Don't believe urayibona ute that you're- icyo gihe azibagirwa yuko kabisa wamusuzuguye And yet it- akubabarira Good- nabundi muri Shanghai hano biba bikaze To think that this is the best way of solving the problem? urabona si bwo atari bwo buryo bwiza bwo kuba wagira How much- ikibazo wagikura mu nzira It cost me. Hey, don't you yamumajije amafaranga angahe yakimuhera kugira ngo akijyane undi ati kabisa ntuzanyishyure ibyo ngibyo ntubitindeho kabisa okay Now I'll take the basket of fruit to Master sawa Chung. noneho reka nkimushyire Tony Yao? Give me Rabizi. no help with the basket. kabisa mufate kukaravaho This way, please. muherekeze mwereke inzira yemeye inama bamugiriye bwamushyiriye
Why did you bother bringing me? ariko se musore kuki kabisa wigomwe kugira ngo unzanire aya macunga n'ibindi byose? It's just a small token. Ndate kabisa n'akantu gato gusa ntekereje kugira ngo nkuzane. Please. Muzehe warabizi yuko kuko nawe ari uwo muri Shanghai azi icyo bisobanuye. I'm hungry. Okay kabisa nawe ubundi ayo kabisa urabizi musore manzi ugiye kunyegereza aho nawe ubundi ho nari nshonje. Kumba musore kujya kureba neza abagenzi harimo igisasu. Hey, stop it! Hello none se kuri cyaraturitse. Hey, Master, you're right. Monsieur umeze neza. Musore bagenzi yari yishe umugabo w'abandi. You bastard. Wa mushaze. Master. Ni gute ushaka kwica metre? Hold it! Mamuretse. You should let him go. Mumureka agenda. Kandi yandaka ko kwica metre. That's not true. Ibyo ntabwo ari byo simbyeme. Remember, Mwibuke. he risked his life when he threw the bomb. Nawe mu gutwara kira gisasa kinaga He saved my life. ahubwo akije ubuzima bwanjye. Mwibuke ko nawe yajya gupfa. All of his arms Okay immediately. ni mumurekure rero. Dore umusore. Bagenzi ntabwo azi ibyo yarakoze. Mr. Doe, Monsieur Do. please tell me everything. Mbwira buri kimwe cyose byose bimbwira uko byagenze. Tell Mao. You bastard. John Mao wa mushezi wa John Mao sha yagufatiye akagari nguwo acaho. Kumba umusore bagenzi bari bamukoresheje mu kwica William Chow. Ubugabo baya baba ala niko muri rukamujyahe. We yafashe igari yirukansa abagabo abandi bazira mu modoka. Niko. Sasa rero. Tell Mao Niko John Mao. to kill me. Urashaka kunyica de. Nuko nakureze. I'm innocent. It was all his Kabisa metro babara ni iki kigabo kanaka kagabo niko kagize niko. Urashaka kumvamo? I want to Ndekura. Japanese. Si wabitekereje si wavuze ngo dushyiremo igisasu wa mushenzi we urambekera. Master. Metse niwe mceceka. One of you must have thought of this. Mwese muri bamwe. Neither of you Amamvi kugomba kunyita mete. say it through. Asoni. Come out. Nibyo twanyuzemo byose. Angry with me? Nibyo nabakoreye byose. You tell me. I would have listened to you. Mbwira kabisa mbwira ni impamvu icyo wabikoze ndaza To kukumva. injure and attack our people. Urabizi neza ndabizi neza ko mushaka kuba mwakorana na bariya b'abayapani b'abaninja. Bazica abantu bacu bose bamareho. Urabizi Chao Mao. Naho uri bugesha. Hold him. Nimujyane mu mukurikire mufate. Sike. Sasa rero. Hey, Jack. Niko Jack. I was nice to you. So why do you... Nari mwiza kuri wowe nakugiriye inama kuki ushaka kujya muri bariya. You're using me. Ni gute ushobora kuba wankoresha I'm gonna- kujya kwica inzira karengane. Okay. Niba ari ibyo jya nawe turajyana. Sasa rero. Uretse wari wambona ariko. Nguwo. Bagenzi. Icyitwa ibyuma n'imigeri n'amangumi nuko byagenze. Keretse utaruriyo. Utaruriyo we ntabyo yabonye. Agafilme ni Mafia vs Ninja. Chao Mao bamukubise izo mu birere. Jack, please spare me. Niba kabisa mbabarira. All right. Okay. Go and see Master. Ndakubabara ariko tujyane tujye kureba mete. Me for what I've done. Na kabisa aranyica kubw'ibyo nakoze. My friend Inshuti. forced me to hurt you. Kabisa nimbo bagerageje kumbwira kabisa ngo mwice nitwarangiza nawe tukwice. Okay. Sasa rero. Gusa Chao Mao bagenzi ntabwo yoroshye. Wa mushenzi we nta soni. Urabona ibyo nkoresheje sha. Bakubise umugabo. Bongereho na lala salama. Fatyo. Chao Mao. Ibyo niko byagenze. Let us all prosper and do no wrong, united together in the Chungyi town. Abasore bari bakuziye. Baje kureba metre. Edikota azize nizo mu byicaro bye bikuru. Hakuziye Jack Doe na Charlie Hu. Why have you come here? Kuki muje hano? Recruit. Tuje kabisa kureba boss. For justice. Kandi tuje Of your own free will. twitwaje ubumwe. Are you scholars or fighters? Muriteguye kuba mwakorana natwe? Slave. Inzira ngiye.
habanje Charlie. I'm a fighter, right? Red flag, come forward. Yambwiye ati wowe kabisa kugira ngo winjire hano tubanza kugira imigenzo dukora. Yes, master. Turabanza tugasuzuma. Orders now. Metre urakoze cyane. This man. Yes. Ngabo. Please. Kugira ngo uce noneho wowe hariya nuko ubanza kugira umuntu urwana nawe hano. Barabanza bakagusuzuma intwaro zose niba ushobora kuba wanazikoresha buri kimwe cyose niko buretse ndakugira arakubita byo Please forgive me. nibo kabisa umbabarire Open the door. mukingura imiryango Our guest. mwakira umushyitsi mushya nuko babakiriye Let's go in. murabizi twinjire bemerewe kwinjira kuza kureba boss kuba ngo n'ibindi byose bijyanye n'amabanga n'iki byose babibwirwa okay urwandiko Jack Dog, Yes. Jack Dog you are the banner leader. Yes. uyu munsi kabisa ugizwe umukuru w'ingabo You will be Charlie the who? book leader. wowe kabisa Yes. ugizwe umukuru wa escort yose ubwo bahawe akazi kuri uwo munsi bagombaga gutangira boss kandi afite aho agiye kujya bavuye mu cyicaro gikuru basubire rero noneho mu rugo metre injira abaye umukuru w'ingabo zose za metre William Charlie ho abaye umukuru w'ama escort kandi niwe ugomba kuba shoferi ako kanya bidatinze hari uwazaga muri ubwo buryo Mother, you wanna kumbe ni Susan wari washaka kubona nanjye ngwina just went to the temple, yambaje ati wari uri undi ati kabisa nari kuri temple I hope we ngo bajya basengera Buddha and then we can return to Japan. You liar! we urabe wa mushenzi we You saw that damn guy again. wagiye kureba kubonana n'uwo muhungu nanone Why can't I have my own friends? ariko se ntabwo nagira inshuti zanjye Parent. ni musaza we A ninja warrior can never get. urabizi neza kuri umuninja kandi umuninja nkawe ntabwo agomba kuba yakwigira muri ubwo buryo bariya n'abanzi bacu Enemies. urabizi He must complete. kandi noneho ntabwo ugomba kuba uvugana nabo n'ugendana nabo I hope. nizere ko Break our rules. ibyo nkubwiye ubyumvise kandi ugomba kwitwara kininja Mao has been killed. tugakuri hamwe abaninja yego When the new killers from America and Italy arrive here, hari inshuti zacu zigiye kuva muri Amerika we'll zabicaye finish this off and kill. niziza hano ziraza kudukorera akazi twagombaga gukora abanzi bacu bose bagomba gupfa Boss, they're here. metre baje Show them in. bazane Please come forward. mwese muraze umwe uwa kabiri nguwo uwa gatatu nguwo Eugene Thomas amazina y'nyakuri yagarutse bose uko ari bane abavuye mu Buyapani mu Burusiya muri Amerika abo bose nabaje kubafasha mu kibazo bafite bose yarasetse Good, good. nibyo You are here. ni byiza kuba muri hano Yes, we must come. nyakubahwa uko wadutumije ariko twagombaga kuza These two. Oh, aba ni bande se abo this is Mr. Jones, uwo ni Jones Monsieur Jones fighter. aturutse muri Amerika Here is Mimo. uwo ni Milo This is his knives. Very. akoresha ubwuma bwe kabisa ni kabuhariwe He must rest first, and after that, noneho you can have a good. mwese mugiye kwisuzuma See how good your kung fu. muraza kubanza muruhuke murye hanyuma muze kwisuzuma kung fu mva we ntabwo twaje kurya I want to show you how good my kung fu genda shaka kugira ngo nkwereke kung fu yanjye uburyo iteye mbere yuko njya mu bintu byo kuruka no kurya is here, isn't it? kabisa uko avuze n'ibyo nanjye niko mbishaka Well, see it now then. okay noneho reka tubirebe
Who's first? ninde ubanza Side. jewe cyangwa wowe If you don't mind, I'd like to show you niba my... ntacyo bikubwiye reka First. mugende mbanze mbereke ubumenyi bwanjye Go bw'ibyo first. okay I'll go after you. sasa we banza genda gukurikira boss yarasetse amashyi arakomwa uyu yagufatiye za pome ku mutwe ku munwa mu biganza no hagati mu maguru umusore hakuno Milo nawe yarabasha kugirira atya agufatira ubwuma ni bungahe butanu pome 5 n'ubwuma 5 arabanza arakwirengerera pole pole arazenguruka arakugenda sasa buri kuma karagiye gashakisha pome kajyamo Good. amashyi Very good. Go ahead. ntabwo byagarukiye ku byuma gusa baranamwatatse bamwatakisha za pome buri mwese yazanye pome icyuma kimwe gica muri pome 3 ngabo ako nako kajyaho kari kamugize niko amashyi Very good. You're not throwing, is it? kabisa uri umuhatari uzi ko nagutwo twuma ko bitoroshye What do you think? uratekereza iki se Great man. urabona sata bitari ibyo erega abarusiya turakaze okay reka nkwereka abanyamerika sasa rero uyu ni umuboxeri uyu ni umuboxeri Monsieur Jones ni umuboxeri ni na murefu ni gasongo woherereza umugeri niko You be careful now. mwe Give me sasa 10 rero seconds. ubu ngubu rero mwitonde ubu maze gushyuha okay yagubitse hirya abanza gwa niko ndekura uzi ko nari nkwije wowe hari akazi arakubita imigeri uretse uzi ko nakugira nawe jya hirya sike ni gasongo kandi bagenzi muzi turiya tugabo ukuntu tureshya uzi ko nawe nakugira It costs you a lot of money to invite me out here. we byagutwaye amafaranga menshi kunzana hano noneho ngomba kukwereka nanjye ibintu bizima But you must take a rest now. ariko rero ugomba kubanza ukaruhuka noneho okay Sorry, man. mbabarira inshuti yanjye nuko byagombaga kugenda nyine Fuji, budihe umuyapani tell me, have you practiced your sword ngaho mbwira recently? wamaze gusuzuma inkota yawe n'ibiki byose With me now. undi ati kabisa we ngira icyo nkoresha nonaha nta kindi kintu nkeneye okay zavuyeyo afite akanwa kamwe hakuno kuntuze ku tuzuru sasa rero ushobora kumwibeshyaho Careful. ngabo uramubona Well done. kanwa kamwe nuko ateye Attack very good. kabisa ibyo byari byiza Very hard. abo bose nabo yaguze Nemo, let us now see yours. nimo noneho reka natwe turebe wowe nimo yakuziyeyo nguwo uramubona nguwo aje yitwa nimo gusa we mu busanzwe ni n'umushinwa ni umushinwa umwibuke mu gafilime nka Police Assassins igice cya mbere kuri inshuro yagarutse yitwa nimo arakubita bye
Boss yarasetse. Good. Bisobanuye ko yishimye. The best there is. Ni byiza kabisa ndabona mfite abingenzi. I will be able to destroy William Nimwe ba mbere muhari. next week. Bizamfasha kabisa mu cyumweru gitaha nibwo tugiye kwataka. Umugabo William Chow. Na organization cyangwa societe ngomba kuyica. Gusa igihe cyarageraga bakaza kubanza mu kuganira. Bajye mu mishikirano bare ko byakunda wapi. I will not allow you to sit Undate kabisa sinshobora kwemerera yuko muri Shanghai uhagurishirije ibiyobyabwenge. in your prostitution or gambling. N'uburaya bwawe n'inda zawe na ziriya kasino zawe ufite n'ibiki. To sell opium here. Sinshobora kwemera ko wagurisha opium cyangwa se ibiyobyabwenge hano. We will crush you. Hano kabisa ubu nabigerageza tuzakwataka kandi tuzabikubuza. Niko boss wanjye nuko mumuvuga. Boss urabizi igirayo nkwereka. Ubugabo nk'ubu ngubu. Bwambaye amaburuteri urabukubita bugaca hanyuma boss ngwino twigendere. Karibu. Uramubona. Aya boss. Nuko yabigenje. Nguwo Alexander Lu. Mugire. Mugiresha. Master. Utwuma. Barakuze bagenzi. Harwa. Hello. Kumbe. Haya basi. Sibwo bakuziye muze baramujombye. Bakubise utugabo hakuno. Sasa rero kanwa kamwe yahuye na metre kabisa urabizi tugende uramujyana uyagomba gupfa ntabwo uri bwice metre wanjye urabyumva sasa rero mugenzi umusore hakuno niwe wenyine bazanye uzi kurwana Charlie jyana boss Charlie yayicayemo yagize atya arafunga sasa mufunga asubiye inyuma bagenze mugenzi we bamumere nabi umugaba w'ingabo bamumere nabi sasa we niko niwe iyi modoka urayijyana ahagarika imodoka vuba amuko besuruge Monsieur Jones imodoka itsubirayo bagenze ari umukuru w'ingabo arimo kurwana wenyine twagiye komeza tugende mukujugunya ubwuma n'ibiki byose aya basi baciyeho muretse I'm sure Chung won't survive this time. ndabizi kabisa ntabwo ari bubikiri ibi yarasetse boss Master's been hurt. Help us. bamuzanye mu rugo boss bagenzi bamujombye Master. metre Go get a doctor. Yeah. azize icyo azize amagambo yavuze metre It's no use, Jack. There's something I've got to say to you. reka nkubwire Jack hari icyo nshaka kukubwira do Remember, never nyizeze ikintu kimwe allow the Japanese to sell uramenye in Shanghai. ntuzagire wemerera abayapani kugurisha ibiyobyabwenge muri Shanghai Me. binsezeranye Don't worry. Only Boss. the Japanese sell drugs in Shanghai. ndabigusezeranyije metre ntabwo nzemera n'umunsi n'umwe abayapani kugurisha ibiyobyabwenge muri Shanghai urakoze ubaye boss yapfuye atyo nuko yavuye ku bintu Maître William Chang nuko yavuye ku bintu sasa rero umusore niwe usigaranye inshingano za societe undati Maître And we'll take revenge for you. nzakwihorera Maître nzaguhorera Very good. tugaruke hano ubwo abandi bari mu marira hano hari abarimo guseka Success. undati kabisa kuva apfuye uriya mucenzi ubu kabisa kurya n'ukwacu no kunywa tugurishe nk'uko dushaka. Let's thank Mr. Nemo from Italy. Sasa rero Nemo From the States. wowe They both kabisa does well. ni wowe ngiye kugira umukuru wo gutwara ibiyobyabwenge. Toast to them. Ibyo ngibyo ni byiza cyane. Yewe kanwa ndavuze ngo reka ibyo ngibyo tubinywera akayoga. Sasa murabizi akazi kanyu karangiye mwaje gukora. And here's your reward. Sasa rero Jonesy amadolari yawe ngaya. And Our plan has worked well. Umva So now we must use this chance to get rid of all of them. gahunda yacu yaciyemo Hi. ariko noneho ni chance tuyikoreshe kwica bose noneho tubamare baveho. Nemo think atekereje neza cyane. available for a price. Urabona twabigenza gute? Hey, Jack. Okay. Since the master's done, tugarukire have hamwe no leader. Niko ubu rero metero kuba apfuye ubu Right. tuzabaho tuzarya iki tuzanywa iki tuzambara iki tuzabahe Another master? Right. dutegereje hari undi metero Long journey.
but he'll arrive here soon. ari mu rugendo rero ariko vuba araza kugera ino. We must wait. Tugomba gutegereza. Hari undi metero ugomba kuza agasimbura uriya. We'll arrange for many strong men to come here. Ndabizi neza yuko kabisa bari abayapani barimo gushakisha ingabo nyinshi kabisa zo kuza hano. Those back. Ariko n'uwacu nawe ndabizi kuza hano kwe araza kuba aje afite ingabo nyinshi zo kugira zo kuba zadufasha. Kumbe haruzanye inkuru mbi yakubise. Niki cyabaye? Abayapani kabisa batwatatse bakubitse buri umwe wese bamwishe. Kumbe umujyi bawatatse. Umujyi bawatatse. Akaji ka Shanghai barakatatse. Dore abantu bapfuye. Aba bagiye kuhagera bagenze kugera no kwa metre. Ayaya. Ayaya. Dore ibintu ukuntu byari byaba. Dore uko ibintu byari byagenze. Mu gihe bagitegereje undi mushyashya ugiye kuza. Well done. At last we've destroyed their organization. Okay, kuva noneho iriya sosiyete tumaze kuyirimbura yose ubu twe dufite imbaraga. Hari uwaje. Boss yarasetse. Hari ikimugezeho. Our merchandise has arrived. Urabizi mari yacu ngo yahageze. Yes. Sasa rero. Move quickly. Mugende muyifate muyizane Our vuba. control. So right now. Umujyi wose ubu ngubu Shanghai yose ubu ni yacu. Captains. Ntawe uduhagarika. Mwe mugende mugurishe nk'uko mubibona. Garukire hakono. Sasa mu nzira zose abagiye gufata imari bamaze kuyizana. Bari mu nzira barimo kugenda. Barakwereka. Hari abari bakuryamiye ahantu mu nzira bariye ambush. Niko ababonye ababasha. Nakwicariye. What are you doing here? Murakora cyane. Iki? Well, just Uratubaza best here. none se kwicara aha ngaha ni amakosa. Ndabizi we fata abantu abo wijyana abantu ndasigarana abangaba. Okay. Sasa rero. Ha. Charlie, remember our plan. Niko urabizi Charlie, wibuke gahunda yacu. Urayizi neza yibuke. Imigambi yacu yibiko. Yamubwiye ko yibuka umugambi wabo. Sasa barakwereka abaninja bacaho. Charlie nawe yagize atya ati kugendera mu biti ibyo nabikuriyemo. Ibi ndabizi cyane. Sibwo abaturutse unaenda wapi? Hey ninja. Ngabo gusa cyane bagenzi niba wibaza ko Charlie atazi kurwana waba umwibeshyeho. Niba uzi ko Swaibu atazi kurwana sha urababona aba ninja. Niba uzi ko Rusatsi Swaibu atazi kurwana waba umwibeshyeho. Singabo aya basi aba ninja. Usibye ko kagira amafiyeri gusa. Reka nze mbereke. Kumbe ahantu hose bari bahestaye. Inzira z'abaninja zose bagombaga gucamo bari bazizi. Ndabo kubitisha imigozi. Nindangiza ngo honde wowe. Uwo nawe yamuzingiye mu migozi. Arangije arakobita. Uwo ni Charlie Colors. Babiri yari amaze kubagira. N'uwa gatatu. N'uwa kane. Nta mikinyiko nuko bapfa. Nawe uraza. Kumbe Nimo. Barakwereka Nimo. Nawe yakuviriye ni umuhatari we yaraguzwe. Yavuye mu Buyapani. Hey, come on. Ngwino. Sibwa kagize. Aya basi ku butaka. Ibintu byose bagenzi bari bahestaye. Ahantu hose bari bahestaye. Kari. Kari. We ndi hano we bakobese Nimo sibwa cyuma bageze kugenda aya basi. Dore uko yurira igiti. Bakobese agasore.
nimo bamugukubita bamugutera ikintu cyitwa ibintu ze mu maso bakobese nimo kalas abiva amatyo Swaibu mwibeshyeho yitwa Swaibu rusatsi mwibeshye urakabona mwibeshye arakubita sasa imari bayikujyaniye batyo kumbe tugarukira hakuno bageze Jack Do Jack Do aracyari kumwe na kanwa hano kanwa kamwe okay uretse sha uretse nze nkwereke Don't be afraid. Come on. ntugire ubwoba we ngwino we kujya baramugeze amenyo niko amenyo yangeje amenyo gusa ndakudiha John, you okay? niko meze okay Charlie I managed to kill them all. ndati kabisa nabishe bose Right here. dore mari ngiye kumbe kugira We gotta destroy all this heroin. urabizi uru rumogi rwose opium yose tugomba kuyitwika baratwitse kandi yakavuba nka essence They've both been killed. yabuze bose bishwe I'll teach those bastards a lesson. abo baceze kabisa b'inyandaruzi ukuntu bimeze we murabizi muzi hano Give me more than the American. Yeah. mugende munzanire uriya mu Rusiya n'umunyamerika I rely on you then. kumbe tugarukira hano mu rugo kwa boss Susan arimo gucara ibyo yumvise ni mushiki wa boss n'umuninja kazi Do you want? niko urashaka iki Kill Jack Doe. ndashaka kugira ngo ntuze agende ajye kwica wa mucuti wawe Assassinate him. ndate kabisa ibyo ngibyo uvuga ntabwo ngiye nshobora kubishigikira Don't you think you can do it? ntabwo ushobora wowe se ntabwo wabikora Kill him. ndate sinshobora kumwica That man is our only enemy. uriya mugabo kabisa nubwo umushyigikira Easy n'umwanzi wawe So he'll lower his defenses. And finally, arimo araturwanya bizinesi zacu agiye kuzangiza Yes, agomba gupfa Listen to me. I know that I've fallen in love with him. urabizi reka nkubwire He loves me. naramukunze kandi nawe arankunda I'm begging you, just give me some time. ndagusabye Me talk. ntigihe gihagije yewe ndebe ko navugana nawe nkamukuramo ibitekerezo byo kuba yaturwanya That would solve everything. ibyo si byo byose byagize aceceka Shanghai, ibyo we ahangaha turi muri Shanghai I warn you, ndaguha agasopo you must come first. kandi Not get involved with that guy. ibyo utekereza byose ntabwo ari byo bigomba kuba byaza mbere ibyanjye nibyo biza mbere wa mushenzi Remember, noneho a member of the ninja. ugomba kumenya yuko uri umuninja Complete control of. kandi tekereza nk'umuninja Don't forget that. kandi ntubyibagirwa ko wowe muri famiye royale y'abaninja urabyumva neza ugomba kumwica That's better. You should leave. okay aho ngaho uranyumvise You must go ugize neza house nyumva neza and kill him. ugiye kugiwe umwici okay yatinze barakwereka muri ayo masaha y'akajoro mademoiselle transiporo ye n'iriya yarakuziye agomba kuza akamwica barakwereka muri ako kajoro baryamye gusa we ntabwo yasinziriye You should always have gusa yarigeze yuko yashobora kuba yamwica yibutse amagambo ya musaza we kill him. amubwira yuko ugomba kumwica wowe uri umuninja icyuma cyavuyeyo hano umukobwa gufatira icyuma pole agiye kumusogota Can't kill him in cold blood. gusa mu mutima we nawe utangira kumubwira ibindi umutima watangiye kumubwira yuko kwica umuntu kabisa nk'uyu nguyu waba wishe inzirakarengane icya mbere ntabwo ari bukurwanye acaho tugarukire muri White Horse Club mu club yitiriwe ifarashi y'umweru ifarashi y'umweru ni ukuvuga iki ndagira ngo ukurikire dore n'abarimo kuyinyweramo ni club yabagamo abera gusa iyo mvuze abera umenya yuko ari abazungu sasa kuziye abashinwa uyu si bwo yicaye mu nzira niko Tell me, what do you want? mumbwire murashaka iki We're hungry. ariko turashonje kandi hanga muratera Allowed.
najya mugenda hirya twe dusangira n'abashinwa twe abandi barasetse ni club yitiriwe ifarashi z'umweru ariko se badusetse iki twambaye nabi I can't wait here. none se kuki tutarya Kinds of people. hano harya abantu batatu The first abambere are the rich club members. abo ni aba VIP My European friends. aba kabiri Third ni kind abazungu nka is people like you. aba gatatu ni abashinwa bandi tuzi b'inshuti nkabo Yeah. ariko mwebwe reka da You mean we can't come in? urashaka kuvuga ngo twebwe ntabwo twarya Yeah. yego This club is a very high kuko night spot. iyi club kabisa ni ahantu ni irahambaye And as you two, kandi rero Chinese dogs, well, mwebwe and abashinwa n'imbwa ntabwo bemerewe kwinjiramo hano barabasutse uratwika niko look, I'm warning you. ndaguha agasopa You can insult me. ushobora kuntuka Can insult. ariko rero abantu bacu ubwoko bwanjye ntabwo wabutuka di yamuhaye iki ngome ha abazungu sibwo bavuye shari bagenzi shari niko uwo kubita uramuzi uwo nguwo kubita uramuzi aya basi okay sasa rero club muri club dore bagenzi dore abazungu ha uyu nawe yafashe icupa arame ndakugira urangira iki sha dore club y'abazungu dore club y'abazungu yakubise ikigabo niko wankubitaga ugira ngo nini uretse udutebe gusa ngwino ngaho turore udutebe gusa niko ariko si nimero bazimara urabwira ngwino nkudihe hari uwo barimo kudiha hakuno nuko yaciyeho amakarafati ndagukubita yamanutse atyo sasa hasigaye nyirabayazana uwababuzaga gucaho niwe basigaranye kurebeye utugabo hamwe neko no mwuka byaramwe we uretse I'm warning you. ndaguha agasopa uzongera kuvuga ubwoko bwacu uragatoye nzakugira ndabica bakubise ikigabo feri ya mbere ni hanze I didn't kill you. I hope all the foreigners like you leave my country. ntabwo nkwishe ariko rero ndakubwira wowe uve muri iki gihugu cyacu bakuziye Jack, we still have to get in. niko ubunye ukuntu bigenze I'll still be there. Well, what can we do? nose dukora iki Worry, I've got a good plan. Let's home first. Now, come on. buretse mfite ubundi buryo tugiye kubigenzamo okay bari baje kwinjiramo hano sasa barakuzi imyambarire niyo ni Invitation, sir. niko mufite invitation invitation dufite niyi Wow, $100. yego amadolari 100 ni mucyo kabisa ni mucyo okay baje ahandi mbe kujya kureba neza hakurya Kamilo niho kakubereye niko amaze ko tujana uramenye ntukina urusimbi uretse arabona abonye Come on. Charlie kugera hakuno ubwo gatangiye kureba Very good. ubwo gatangiye kureba akazi k'abandi ibyo abandi bakina ariko Wow. we uri umuhatari uretse ndebe nawe ibitabi mu mazi mbabarira chef ariko reka maze ndebe ukuntu uhagaze mbese Hey, it's a pretty good hand. aho ngaho kabisa umeze sawa aho ngaho ni sawa uyu nawe yakuyeyo ibandari ashyiraho Perhaps. hariya barimo gukina Milo ari ku yindi meza arimo ararya abandi hakuno niko ariko washeta ahangaha tugakina Look out. urabibona uti tanga amakarita tanga kuzira uye azi neza ko bamugize ariko si wabagize Damn you, you idiot. Don't ariko turi mu biki wakantaza all of this place. niko Guard! askari muze mutware kano kantu di karanderanje cyane Disturbing me. Throw him out. Get rid of it. mujyane mukashugunye hariya hanze mwe muretse Quick. I'm not alone. ntabwo naje And jyenyine it's just over there. dore uriya mu boss wicaye hariya turi kumwe
niko mugabo Is this your friend? uyu ni inshuti yawe uyu ni umuntu muri kumwe Wow, you've got a straight there. mbega amakarita ufite 9, umva we 10, that's really great. ibyo ni byiza What's happening? ni iki kirimo kuba I'm in trouble. ndi mu myako Yeah. ndi mu myako hano bigende bite arabanza afata amadolari Nice to my friend. niko ayo ni inshuti yanjye nimwayirekura mbagize gutya Hey, nimugende se nyine mistake. Go on. nimugende muceho Saibu halo rusatsi ni hatari You fool. ariko tonje You're gonna bet so much on that? ni gute ushobora gutanga aya mafaranga yose kuri Gonna buri lose, why bet so much? ariko se wamuretse agasheta It's crazy. arabizi arafite Playing with it. ariko se ubwo waturya urasheta ndi sheta Hey. ndashyira umva we n'amadolari ibyo byose ndashyiraho murabirya Oh, to play for small. kumbe I think- Milo yabonye amafaranga abagenzi arimo kurereta hejuru okay sibwo bariya mwe mva we mwaburetse Yeah, if you'd like to play a game for higher stakes. niko urashaka gukinana n'abantu professionnel amadolari nanjye ndayafite uretse ibi ngibi by'ibitabo bafite amafaranga yandi wagira ngo ni ibitabo We started playing. sibwo baje gukina bonyine babiri Fine. okay barashese Milo ramuzi yaramubonye cya gihe barwana 10 grand. You still play for high stakes. niko kabisa n'ubu ngubu uracyakinira amafaranga menshi 10 grand. do ishyizeho haya naya I'll raise you 30 grand. shyizeho kabisa 300 ndayarya yarabanje kurebera bibi haniya ntuze watatu See ya. okay noneho nshyizeho n'utu twuma What, $30,000? niko utwo twuma ze uradusheterera nkunze ayo mafaranga nshyizeho Thousand. undi ati kabisa senkani It's true. dore mbikwereke nuko bigenda I'll utwuma ni utwamaji see you. okay ni byiza reka turebe sasa rero Straight. ndayari buretse Why? bikisi kukisi ku mpamvu yuko utararya I still have one card. haracyari ikarita imwe mfite You're joking. ariko ze urakina I got a 10. mfite icumi Jack. mfite watatu Really ubwo difficult. urandire he koko Get a full house. simpamya ko ushobora kundya kuryama nawe yamujugunye watatu we wamujura ikisi I've won. natsinze sike You son of a bitch. wamushenze Listen. buretse we No. buretse kugenda You still have to pay uracyagomba kwishyura 50 grand you owe me. ibihumbi senkani wavuze biri ni utu twuma se okay Who do you want killed? ubundi genda umwicanyi nkwicire nde A Japanese man Okay. exercised in the city ejo ahantu hafi na tempo ujya kuri tempo inyuma y'umujyi will be paid hari there. akagabo kagufi k'akayapani uraza kugasangayo nukica uraba wishyuye ideni ryanjye okay ujya kuri tempo mu masaha mu gitondo mu nkengero z'umujyi mu masaha mu gitondo hari akagabo k'akayapani kariyo ukanyicira nyamuneka ibihumbi senkani uraba ubyishyuye kumba akagabo k'akayapani ni swayibu dore swayibu rusatsi yishyizeho nawe akanwa kamwe halo urakina uramubona nguwo The killer still has the ariko si umwicanyi ko atabangukara and will work. ayaya ndushye no kwitoza hano ndamutegereje okay ndajyana ntacyo swayibu yarajyanye kombe barakageze Wow, that guy's an explorer. Mega. Really good. ni umuhatari arica da gusa we yari abizi yari azi neza ko anashobora kukajugunya yari hashize ibiceri sibwo yipfishije avayo kumbe ni muzima If you want to fight me, come on. niko niba ushaka kurwana nanjye ngwino ibyuma yakajugunye ibyuma bitatu byose byaragiye bigwa ku giti Jack was right. ariko si wamubeshya ko byose bimfashe To pretend to be. nkipfisha I don't want to die. ariko sinshaka gupfa n'ubundi Then it is safer. ndapfuye ariko ndapfuye yewe swayibu I have never missed a target. urabizi wakagawe yewe ntabwo nari natera swata yewe kumbe yarazi yuko hari undi muntu umwatatse kujya kugira neza kumena wa musore ibyuma ndapfuye ndipfishije sinakubwiye sinya swata udaswata se do agaki
yashize ikindi cyatsa rero niba ari ikindi ashigaje nicyo ntazi. Niko ngwino se ashigaje kimwe kandi bageze ngo ntabwo ajya swata. Ngwino se ndakujya kubeshyaga rero dore ngaka ndagafite. There's still one left. Haracyari kamwe. Okay. None havuye mu nyubako kandi akangaka sha umugabo kandi mukuna gutwuma no muhatari no mubingwa. Akangaka rero kuvuda afite utari mu bitu utari mu mazo sibwa mubeshye. Yagize atya kombe. Iyo yari ingofero gusa akuma ngaka. Okay. Urapfuye hasigaye. Urapfuye byo. Urapfuye. Kombe. Sasa Swipe bagenza kanwa kagiye ku ruhande. Yaramuteze agwayo banye bari bamupimye. Kombe. Nta kandi kari kasigaye we. I think you've used them all. Ibyo nabiza ngo wibeshye kabisa. You're not dead. Ntabwo wapfuye. Not dead. Oya yewe Not even hurt. nta nubwo nanakomeretse gaki. Twese turi bazima. We killed our master. Sasa rero. And we're gonna kill you. Wishe metere wacu natwe tugiye kukwica. Okay. Nuko bamutangiye. Yarakubise gusa rero Swipe bagenzi. Urusatsi. Ushobora kumwibeshaho ko atazi kurwana. Aba barazi kujyaniye. Niko. Wakagabo we. Buretse. Izi turazizana. Nizo hirya. Nizo hino. Yagukobeta. Niko. Jack! Niko uramuzi Jack. Charlie, you go find him. Charlie genda urwane nawe. So good, and I'm just... Uriya mwana umuhatari gese narwana. Genda urwane nawe seske. Karizinze uramubona. Swipe arizinga shawo. Buretse wa mugabo buretse. Iwacu mu Buyapani nuko turwana. Naye nibeshye ubundi urakirekura. Ndagukubita ndakuzi kandi nkuzi nka ubu rero ndakwisha wa mugabo. Kuva rero maze kwiyambura wa mugabo ndakwisha. Hunga hakiri kare. N'inkweto reka mbanze nzikuremo. Maze hasigaye ngukubite. Buretse winkubita ntaritegura. Buretse. Nguwo uramubona. Come on! Ngwino. Hit me! Ngwino. Enda guko. Bakubise Swipe. Hey, Charlie! Bakubise rusatsi. Arabanza ajya hirya. Urababona? Okay, hasigaye naho abagabo. Come on. Buretse ndakugira sha. Come on. Ngwino se. Ngwino. Bakubise umugabo hakuno. Sasa rero Milo yagengera kumbe yagize cyabona manza mukwambikira ikintu cyitwa ishati. Hello Charlie ngwino ugire. Okay ndatubona arabanza aratyaza baramujombye. Colors. Milo ibyo byarangiye gutyo. Ibyo nuko byarangiye. As they managed to kill Mimo. Niko. Yashoboye kwica na Milo. Obviously his kung fu wasn't good enough. That's why he died. Urabizi Milo ga kungufu ya ntabwo yari nanziza cyane niyo mpamvu yapfuye. Sasa rero. I have always believed Jewe rero. you shouldn't start a fight unless you know you can win. No, jewe mfite ibyanjye murangendera ngo ushobora kujya mu mirwano utayishobora. Want to fight him? You leave Shanghai. No, wowe niba ushobora kuba wajyayo ukamurwana. One who killed their master. Urabizi neza yuko uriya mugabo twamwiciye metere we. They try to kill you. Sasa rero. None mubona aragerageza kukwica. Why do you stay here? Ndeka rero nkubwire. Kuki ujya unyohereza ugasigara? Because I'm a ninja. Kuko jewe ndi umunninja.
The ninja kung fu kandi is the best. kung fu y'abaninja niyo ya mbere. Hurt me. Ntabwo ashobora kuntera kandi ntashobora no kunkanga. Me. Reka rero nkubwire. Yewe ndamugira. Je ndi mu boxer. I know exactly what you're thinking. Ndabizi icyo urimo gutekereza. If the price is right. Ndabizi igiciro wari watanze nicyo. These guys don't worry me at all. Ariko rero bariya buriya bushinwa nyine ntacyo bumbwiye. Just call me up. Uraza kongera handi madolari. Ndagiye ndamukwicira tu. Rakugendeye. Abanza akora imyitozo. Abone kuza kujya gushaka umusore. Imyitozo ayikore. Yarakujyaniye nguwo ni Jones. Gusa kandi bagenza ku kanya hari uwaje. Uwatekereza kujya gushaka ahubwo ni uje kumushaka. Ni uje kumushaka. Eugene Thomas amazina ye nyakuri yagarutse yitwa Jones. Ngo uramubona. Sasa yagize atya kubonera umugabo. Okay. You're here. Uri hano. Buretse ndabanza nzizinga. Ndi hano nyine. Kung fu. Okay, urazana kung fu. Ndi umubogiseri yewe. Ndagukubita shaho ndagukubita. Buretse Mushinwa yarikanze. Mushinwa yarikanze hakuno arikanda ariregura abagenzi. Ngabo abagabo siko batangiye kujyana kuko urankura ingofero nanye ndagukuraho iswime nyine. Ski. Asoni. Amaburuteri. Good. Okay, ni byiza. Bagenzi. Ngabo. Ariko wakagabo we kuki utuba? Asiko wakagabo kuki wikomeza? Niko. Kubise ubugabo bw'iwanyu ni wowe uri bunanire. Niko. Ni wowe uri bunanire. Uyu ni umubogiseri. Iya kugwiriye jago kubita ingumi irapima ibiro. Yamugu kubita sasa rero amatekinike niyamushobora. Ngo bagenzi hala umugabo nta mishinyiko. Na kungufu nawe yayizimo gake. Ngwino ndagukubita ja. Reka muretse mbanze nikwege. Wayibonye iyera kugira. Okay. Niba ari ibyo rero sasa buretse ndaje no muri Amerika twize kungufu. Sasa rero boxing abanje kuyishyira iruhande. Abanza asa n'imigeri nawe kickboxing ndagukobye. Kickboxing nayishyiramo akavangamo n'uburebure akavangamo na boxing bagenza arica umuntu. Okay, urabizi sasa rero yarabyimbye yagufatiye se icyanwa bagenzi icyanwa cya Jones niko nta soni uranyibaho ukafata mu cyanwa sha. Ngabo bakobese umugabo bagenzi ugatangiye gusinda Jones niko wa mwana. Okay.
bakobese umugabo bagenzi. Allo, icyanwa ndagikura tu, ndagukura icyanwa. Carlos, The American Jones has been killed. Ninja! Yes. Go to Japan. satana baninja bababwiye ko basubira mu Buyapani. Umunyamerika ngo ibyo byarangiye, boss arategetse aba ninja basubire mu Buyapani. Ibintu byako You'd be here. niko nayenzi kuri buri hano ni Susan, mwibwe ko ari umuninja kazi. He's now. He's the only one left. So you Sasa kill him as well? umuntu usigaye n'umwe gusa mu Buyapani. Well, I must tell you, Ndicyo nakubwiye, his sister. ndi mushiki we. Iki ndi mushiki we. Why didn't you tell me before? Kuki utabimbwiye mbere? Japanese. Uri Umuyapani? Tell you. I Ndati work in Shanghai. I had to. nta mpamvu yuko nagomba kubwira. So you and I... Nukuvuga ngo jye nawe turabanzi. And I'll tell you, the Japanese organization is going home. Reka rero nkubwire. Going home? Icyo nje kubwira nuko Abayapani baratashye. Bamaze kumenya yuko hano batagifite icyo bashobora gukora, wabarembeje bagiye gutaha. Boss ni wenyine usigaye. Why is Susan Japanese? Ase kuki Abayapani bagomba gutaha? If they leave, Nibagenda my master, metere wanjye many of them, ntabwo nzaba mbonye uko muhorera. would certainly lose. Nitwe urebye nitwe tuzaba duhombye kinini. To myself, Kuri jyewe ntabwo byazanshiramo. wait for the new master to finish. Tugomba gutegereza metere mushyashya ugomba kuza. I know how he thinks. Ariko rero Let me go alone. What should I do? nkora iki? I know. Ndabizi. Get him drunk first. Ibyo ari byo byose nuko bataka bataragenda. Sasa yavuze ati Charlie we sinshobora kugenda Charlie akiri ntu. Reka mbanze musindishe. Hanyuma Charlie jyewe nzagende ntari kumwe nawe. Yatatse ari wenyine. Charlie yaramusindishije uwo mugoroba. Sasa we yatatse ari wenyine. Ntabwo yashakaga ko Charlie amukurikira. Genzo umugabo umusore hakuno pole pole. You know, I'm gonna kill you. Right. Ngabo sibwo yatatse kwa boss. Abayapani bose bagiye bandi, abaninja bose bagiye. Boss asigaye wenyine. Ha. Ngabo. Zavuyeyo. The steady body. Zavuyeyo. Oh, Okay, uje kuntera ubwoba. So much. let's just fight. Urabizi wivuga byinshi, reka twebwe turwane nta kintu. The triple strike, very good. Ebwana iyo style kabisa uruzanye ni nziza, ariko rero nubwo yisana ndakwereka wibuke ko ndo umuninja sha. Ngabo. Ngabo. Ndagukubita ubanza unyumve. Ha. Bombe kugera hakuno mu rugo bagenzi, akagabo kari kagisinze. Undi hano arakubitwa. Akagabo baragateruye barajyana. Ndavuga kwa Swaibu rusatsi. Ariko gashinze. Uwakuzinga. Bazinze umugabo uramfata uranshaka iki sasa kujya kure nego uretse
yavunnye akaboko bagenzi ka bosi. Umuninja bamuvunnye akaboko. Umuninja kujya kureba neza hakurya yagiye asatira ururabo ruri hari. Urwo rurabo hello yarakuze. Ururabo arabanza arumukubise mu maso. Ahasigaye hari ugukoresha ugutwi. Ahari hasigaye ni ugukoresha ugutwi gusa. Iyo bagukubitiye umugabo bageze hakuno. Bagukubise umugabo arasinda. Oya basi. Akaguru baravunnye. Akirikaho n'akandi nako baravuna. Yishe metre. Yamwiciye metre. Gusa imbaraga zasaga nkonze mu kize. Komba kagabo barakazanye. Baba bana bagiye kuri babona boss yapfuye bagenze bacaho. Hello. Mugaruke bwabagabo nese mwe mwari muze. Yo mwibeshya mugahagarara. Ngo mbereke ko ndi swipe. Kumbe. Jack! Hey Jack! Jack! Okay? Jack, umeze okay? I'm all right. Umeze okay. Dutahe. I'm sorry. Jack, mbabarira. I got drunk. Kabisa nanyoye ndasinda mbabarira. Okay. Nugira ikibazo kombe. Haruje bagenzi. Hari umunija wambaye gutyo yambaye za move yakuziye. Jack, don't worry, I'll take care of him. Jack, nugira ikibazo giye wakangakari. Reka nanjye ngende. Aya basi. Charlie cyarashaka kurwana. Nguwo. Mwibeshaho nakubwiye ni bagenzi Swaibu rusatsi ntabwo mwibeshaho. Swaibu rusatsi ntabwo mwibeshaho. Hari amatekinike afite yihariye. Hello. Umusore kombe kujya kureba neza hakuno umusatsi bageze hano. Ayaya. Hari ibije. Yarakubitanye hakuviramo abaninja. Urababona? Bagendera mu twatsi. Transport niyo bagendera mu twatsi. Ngabo. Okay. Urababona? Bagakubita. Bakabura. Bagakubita. Bakabura. They're using their special ninja kung fu. Barimo gukoresha technique special za kung fu. Zaba ninja. I know. Sasa rero ndabizi bekanze nkwereke ibyo ndi bubakore. Yagufatiye igiti. N'amababi yacyo arabanza shinga. Bari. Okay, reka nkwereke. Akangaka ndagukubita. Nawe ndagukubita. Wishyiraho twatsi. Ndabakubita. Come out and fight me now. Sawa mugaruke none murwane nanjye turore. Okay. Ndabagira. Utu twatsi. Let's fight face to face. Murabizi ariko tse mwaretse tukarwana turebana. Ibyanyu n'iki byo kwihishagura n'iki byose. Uragitemye ja urakoze. Nubundi cyari kiremereye. Cyari kindemereye. Reka nze mbereke. Ndabakubita utu dushami ndabizi twabashoboye. Iyo bamujombye ako mu jisho.
nuko bapfa. Urajya he? Garuka hano, garuka hino. Bapfa ubusa. Uwo cyaramugize. That was close. Ngabo bahuye bagenzi umuninja gusa n'umuninja kazi kurikije akajwi ke barakase akenda utwenda baradukase I'm doing everything. barakobese. Yes. Let's fight together. Come on. Right. Sibwo bamatatse ari babiri bamwatatse ari babiri dore imirwano gusa bagenzi ni mademoiselle umuninja. We fatira nga tugira nshaka bisa nibyo gira yabakubisa amajisho. Ngo warakubita nta micenyeko. Fakobeni ndavuze fakobeni ariko we I'm coming. ndaje jaka we gira yakaryamyeho. Double strike. Urabizi tugire dukubita cyarimwe barakobese ka mademoiselle naka ninja kazi wewe urabizi. Let's see who it is. Reka turebe uwo ari we mukumufata mukumukora kumbe ni Susan. It's a girl. Ni umukobwa. Did you fight? Kuki urimo kurwana? Please, don't be sad. Urabizi ntubabare You. ntubabare kandi nanjye umbabarire. It was impossible. Nagombaga kubikora. Yavuye ku bintu atyo. Susan yavuye atyo ku bintu. Gusa nubwo avuye ku bintu apfuye Swaibu rusatsa atamuzi atazi uwo ari we. These people know that they're hurting others. Aba bantu bazi neza yuko ibyo bakora atari byiza. Kuki babikora? Only that pride is important. Ngabo Let's go home. urabizi dutahe. Icyo bagombaga gukora bari bagikoze. Kwihorera kuri metro abo bari babigezeho. Ni nako kagenze mwarebaga Alexander ari kumwe na Charlene Sue mu gafilme bita Mafia vs Ninja. Abagiye kwaheri, bye bye.